Anya laki din! Kastoy nga men ko kumpare. Siyak, agtrabaho ak no kayat ko. Saan no saan? Nay, apayan ako nam dayta paray. Wala, nga men, baknang ni bagit ko. Iso ti kabaknangan na di lugar da. Inyo? Ah, Podno ti bagbagak, baknang ni bagit ko. Tapno mo yaw, ti tatang ni bagit ko, sigaw da mayor di lugar da. Oh, anya? Podno ti bagbagak, baknang ni bagit ko, kunak tumay. Anak ti ex-mayor ko naman. Ay, ket na saya at ano kasta paray? Kahit ni bagat mo ngayon pare. Ada ka di mabalinda iti biyag. Ay, kwa. No, ni bakit ko? Awan? Nakurapay dalaan? Aggargar din dalaang ije lugar da. Iso ti indakkel ni bakit ko? Iso nga ammo na madlaang ti aggar din. Anya, ay, awan ang arod no kasta. Ni bagat ka, kit agtrabaho man no saan, ayos lang. Ngamen, baknang. Anya? oh. Unay matanday di agayim mo, lakay. Wen nga rod. Tunggal agiinom kami kalpasan ti panagtrabaho mi. Isulat ti ibagbagana. Ulit-ulitin na. Makarengreng pa din. Anya? Tunggal ag istorya, ni bakit na ti ibagbagana, baknang kano, uray saan kano agtrabaho, ayos laang. Ay, una yan. Ay nasapay damagan naman, no baknang ka kano. Ha? Kat, anya nga itimbagam. Ay kat imbagak aasaan. Nakurapay kalaang kunak Ay, katun baknang manwan no saan tinakaikamangam, saan anasken amapan mo ibagbaga iti kaadwan, saan anasaya at tikas di nga ugali, lakay. Bayan na kuma, asabali ata o ti mga mo. Katuan mo't Ay na, no apay matakas jay ni George Di la mabain amang ibagbagay tikas jay. Sapay adu kami nga giinom no ibagbaga na. Kas taunay di pa nangiday dayaw na, kinibakit na. Uray siya nga rod, maumak iti kas jay nga istoryan, George. Wen nga rod, isulasang ka sa una. Unay matandi kas jay apa nang idaydayaw na iti kinabaknang ni bakit na. Nasken pa'y aya nga iwaragawag na iti kaadwan. Dahita nga rod kahit, dagiti babak ng tupay, di da agsaw iti kasta. Di da ibaga abak ng da, ngam ni George ay na, makaumamit. Among pare, no kas jay nga aginong tayo, makasipsipatak man kan ko na. Ha? Wen, panagsasauna pa'y lang kat maas-asara kon. Panagkunak ngamin, iso ngay bagbaga na dayay, gapot ati panagkita na kada tao, kat nakurapay lang. Ay, husto ka pare tomboy. Husto ka iti dayta nga imbagam. Anya ko maaga po nga ibagbaga na kada tayo abaknang ni bakit na. Baknang ni bakit na, baknang ni bakit na. Ay sus, apo aya. Ikumkumpara na kadagiti asawa yo, kas di lang dayay. Mapwisitak iti kastonay. Talaga at tapisag dayjay no masurunak. Na, naguyong kan pare. Nay, itaban pa'y nga adta ka dito sa gwana ti balayo nga kap-kapi Charles. Apay, awan trabaho mita. Wen tata, saan na kami na nagtrabaho? Kasta ka day, ay katuan na, agin na nakamait. Mabanog mo ti bagi ng runa no construction ti trabaho. Ay, sa anak na banog, tata. Talaga asa anak la anapan nagtrabaho. Ha? Agtrabaho ak man, no saan, ayos lang. Ngamen, baknang ni bakit ko. Anya? Pudno ti bagbagak, tata. Baknang ni bakit ko, kunak tomay. Kinapudno na, ex-mayor ti tatang ni bakit ko. Ay, kasta ka day. Wan, tata. Isu akada kami nga gagayam. Siyaklaan, tinakaasawa iti baknang. Ngamen, pasigmit apur ti asawa da. Anya?
Anya, agawid kayo pa ilang iti probinsya, bakit? Wan lakay, itugot ko dagiti ubing. Agbakasyon kami man man. Ay katuna. Ay ngam, kano kayo nga agsubli no bilang, bakit? Kalpasan ti do alawas lakay. Tapno ma-enjoy mi mo't ati pa nagbakasyon mi. Sige. Ay ngam na, pasensyakan, bakit? Ta sa anak pa ila makaumay kada kayo. Saan pa imot ngamin analpas ti balay nga aramidan mi? Ayos laang lakay. Hustukit di Tapno isupay amat gadam. Aniya, kasta ti ibagbaga ti gayem nila kay mo, kankwana. Wan ka no nanang. Iso ti ibagbaga ni Ben. Tunggal uminom da kano kalpasan ti panagtrabaho da. Iso kano ti ibagbaga na. Abak nang kano ni bakit na. Unay matan ti kasta a tao, kat uray man no baknang. Wano iso ti kabaknangan. Nasken kadipay nga ibaga na kadagiti katrabahuan na. Day tangarod nanang. Kati pagsaksakitan tinakam ni Ben. Ibagbaga kano day J. A. George. Apur kami kano nga asawa ti gagayem na. Aniyan? Kat nubak nang tinakaikamangan na, apay pay lang araw nga agpakpakarigat ang makitang tangdan iti construction. Ngarod ngam gagangay day jay nanang. Talaga anapangas day J. A. George. Sipud pay. Pangas na amin apangas. Kung gayang pare, madamag ko man. Jay baby apotot mo, breastfeed ka dito jay? Ha? Ay, jay burida ko? Ay, uwan pare. Breastfeed day jay. Kasta ka day. Apa yan nadamag mo pare? Awan, nadamag ko lang pare. Ay, kaasimot ang arap ni bakit mo, no kasta? Ha? Apay ko makakaasi. Kat saan mo? Ay na, nagrigat na agpa-breastfeed pare. Ano tinakaibaga kanya kitikas na? Da kami nga men, kahit saan a breastfeed, jay putot ko pare. Pare, nagngina ti gatas ita. Oh. May salaalata kat umabot iti 1,000. Ay, oray man naman no aribo pare. Saan kami ngagparikaw? Nga men, baknang di bakit ko. Anya laki din pare. Anya? Ay, kaasi kayo talaga pare. Piman kayo pare. Pare. Nagalas talaga ti ugali day J. A. George. Kasta timbaga anakan ka? Wen pare tomboy. Kunak laki din no apay asal salud-suden, no apay a breastfeed jay putot ko. Gayam, uyawon na. Di mo pa'y lalinif in right. Marwam, unay daytan apa nang idayo iti asawa. Nasken pa'y nga agyaw. Wen nga rod. No apay mat ngamin nga adda ti tattawa kasken kwa na. Addan tulat taal daw day J. A. George. Bayan tayon pare, mauman to mat siguro. Kasano ama Katunggal adda pag-guurnungan dayo. Kat iso ti bagbagana. Makauma. Makarengreng. Salbag titi. Anyangay nanang, ipatuloy tayon da ito'y balay? Wan anak ko, adda mo ti umdas a mausar. Adda mo tinaurnong ti kabsat mo a naglaklakwan na itinatang. Ay kat nasaya at ano kasta nanang. Kat asino nga'y ti agtrabaho dito'y balay no bilang laang. Day tangarod ti parikot ko. Awang gayam, no nga'y daben ti ayabam anak ko. Ha? No nalbas lakot ti aramiden da ijay syudad. Wan ngagpaisoan niya. Sige nanang, awagak to inton malam. Ibagak nga isuda ti umay agtrabaho. Wan, tapno saan tayo nga agbirok iti sabali nga agtrabaho.
Uwan gayam. Total, nalpas tayo matanda ito trabaho tayo ditoy. Amangan no kaya't yu ti sumurot kanya kay jay probinsya. Ha? Anya ti marami di probinsya, paray. Balay mat lang pare. Balay da bakit? Ay katun na pare. Mayatak iti dayta. Pagpasyaran tayo mutlang. Sanak pa'y mutlang napnapan ijay abandakot. Manunga ti pordiya tayo nung bilang lang. Amang ki di mo no duwagasot lang, tiyag malang. Unay kamutin pare. Saan mat No mano titangdan tayo ditoy, isumot lay jay Ay kahit nasayat ano kasta. Un gayam. Naimbag man ta may patarimaan da di balay da. Kahit nakunamot iti agar din lang ti pagkukwartaan da pare. Uwan pare. Natsambaan da mo tinangina a presyo. Nakaornong dagiti kakabsat ni bakit ko. Kastaya. Ay, piman mo ti garden ti trabaho na niya. Tsamba-tsamba lang. Ay kahit tala, makiumayak ka na kayo. Makitak mamay ti balay da bakit mo. No, bak nang damot lang, akas kin ni bakit ko. Ha? Anya, mapan kamit iyan da Ben, George. Wen man data, padasik mamut ti mapanijayan da. Itag man, no niya mutad da iti asawa ni Ben. No bak nang damot lang, akas kin ni bakit ko. Ha? Kasla naglastog ni pare bin na mga ibagbaga. Amapan kami kano ijay kahit. Ipatuloy ka no, dagiti babayaw na di balay da. Ha, kita man no saan amabitin ti budget da. Anya ti kayat mo asawag? Ti kayat ko asawan, kasla saan ang maklom ni Ben. Akada kami nga gagayam. Siyak lang, tinakaasawa iti baknang. Nga main, amin dagiti asawa da. Pur! Anya! Aday ta. Adata yun dito, ikukumparay. Adayo kadlipay ti pagnaan tayo. Di talaang bangir. Di ka matanagan. San unay nga adayo ti pagnaan tayo. Pare, naglawa mo tin na ito agarding. Ha? Uwan pare, naglawa talaga. Kat amin da kita. Kukwa, dagiti babayaw ko. Anya, kukwa dagiti babayaw mo na. Pare, agang angaw kan samay. Ay saan pare? Pudno ti bagbaga. Manipod dito'y nagtakderan tayo aging gaijay. Makitam dito itududok ijay. No sa dino ti pagpatinggaan ti matam, kukwada amin. Anya? Saan matapan ang ilastog Ay ngam nalawa mat ati dagada. Ken kas makita mait. Ado dagiti mula kayo. Iso asaandan nga gastos iti kayo nga iaramid tayo iti balayda. Ngamin, sobra pa ito'y mula no bilang laeng. Ay na, apaw, bak nang magayam ni baka mo paray. Ay, sana bak nang pare? Eksakto laeng. Jakla pagaro ko na bak nang gayam ni bakit mo paray. Naku na ngamin anak ko rapay da. Gayam, iniktarya ti gardin da. Kas itinako na kita'y pare, saan da abaknang? Eksakto laeng. Da bakit mon samot ti kabaknangan dito lugar da paray. Ay, ikaw. Saan met? Makuna lang nga da mabalinda. Gaputa naglalawa ti dagada. Kan saan lang amay sa no dua diso. Kan may sa, iniktarya madlaan, titaltalunan da kahit. Anya? Wan pare, iso ama siguradok, no agsubli tayo iya syudad, at dalibre abagas tayo. Nasingputi na kaikamangak pare, saan anaimot? Awan makunak. Baknang da, ngem saan da apangas. Paray. Ay
naimbag man ta si Murot ka, pare George. Uwan kumaray. Imayak, nalpas mi mutan niya trabaho mi ijay syudad. Aganos ka laang dito'y ayan mi ha. Talaga abuhay probinsya ti biag mi dito'y. Ayos lang kumaray. Si kakid di man. Kinapudno na. Magustuak ti biagyo dito eh. Ha? Uwan kumaray. Ngamin, at damot gayam mabalin nyo iti biag. Naglawamot gayam ti garden niya, umaray. Kun manumot nga iktarya ti dagayaw. Wen pare, kinapudno na. Dito'y lugar mi. Da kami ti kalawaan iti daga dito'y. Kasta ka day. Ay na, nagswerte mo ito ni paring Ben. Tanay ikamang dito eh. Baknang a pamilya ko naman, maray. Kat, baknang ni bakit mo? Saan ka di? Ha? Iso ka numaday tati kanayon mo nga ibaga kadaben. Ha? Ay, uwan. Baknang ni bakit ka? Sa bali ti baknang yaw, kumaray. Ni bakit ka? Ti dagada. Jay lang nagsaadan ti balayda. Anya? Ay, pumasyar tay tumanmut ijay, pare. Tapno makita mi mat ti adda kinabaknang da. Ay, sana yun, kumaray. Nakababain unay kada kayo. Iso sana yun, kumaray. Ay na, mababainak ka talaga kada pare, Ben. Kun Carla, pare tumboy. Tabay. Anya kumangay ti pagbainom. Ay, mababainak. Gaputa kanayon ko idi nga ibaga apurda. Saan mo't gayam? Isuda mo't gayam ti talaga abak nang. Katuan mat ngamin. Baknang da. Ngam saan da na paramag akaskan ka. Paray. Awan lakit. Baknang ni bakit ko. Baknang ni bakit ko. Daytak tisang kaibagam. Di ka lang mabain. Anya nga ito. Sikat ti may babay. Ay, uwan nga rin. Mababainak ka talaga. Saan ngamin anasaya at tinaparamag, pare? Ibagbagam nga anak ti ex-mayor ni bakit mo? Sakit jay ama na gayam anagbalin a mayor kat kurakot. Ay, una yun. Nakaamam iti dayta? Ay na, nabayagan nga mo, pare. Diyak lang amin agtagtagarikot. Ngam ita nga imbagam dayta. Ibagak matan. Saan anasaya at dayta nga aramid mo? Baknang manwan no nakurapay ta asawa. San arumbang nga iwaragawag. Nakababayin. Naimbag kumamit no nagbanugan da timbak ng da. Saan mo't? Nagtaod lang iti kinakurakot. Pare, Ben. Pare. Apay agsinsin na ay kamay. Ada ko maha, kaya't kung ibagakin ka, pare. Anya day ta pare. Ibagamon. Kuha, pare. Pasensya kay kuman ka dagitin na isaw-sawang ko idi kada kayo. Nang runakin ka, pare. Naglablabusak iti panagsasaw. Tinagibasit ko ni bakit mo. Tinakay kamangam. Ngumita. Siya ti mababay ni ti kastaunay. Ay, saan mo't gaya makimagudwa ti adda kinabak nang dabakit ko. Iti asawang pare. Pare, awan day jay. Saan mo na pampanunutan day jay pare? Pasensya ka na talaga pare. Pagbababawiyak day jay nga inaramid ko. Wen pare, awan day jay ko naktumat. Tinapatag, kat naamiris mo, amadi ti aramidam. Iso asaan anasaya at ti agoy uyaw pare. Nangruna no saan mo ngam mo jay tao. Tigat ko asawan, ti uyawam anak ko rapay. Kat di mo mat mo gayam nga iso ti milyonaryo. Bueno papagayam,
Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.